funda kepha yazi lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika isikhathi zokuhlupheka ngokuba abantu bayakuba abazithandayo abafisa imali abazikhulisayo abazidlayo abathukayo abangalalela abazali babo abangabongiyo uThixo abangahlanzekile abangenamusa abangenakuthuliswa abahlebayo yebo abangazikhuziyo abangenabunene abazonda abalungileyo abanikela abanye abaphangisayo abazikhukhumezayo abathanda ukuthokoza bengabi abathanda uThixo benesimo sokukhonza kepha baphika amandla akho badele abanjalo onenhlanda bayishiye ngaphandle mina ngithi mangiyifunda ngithi liphi ivesi elingivunayo kulo Shembe ngenzani ngenza kona nene ngakuthunywa abazali bami kade bahamba emhlabeni kodwa bangishiya kulo Shembe asengibone abanye inoNkulunkulu bamaNazaretha mawubuka uShembe ungabheki ngemva kwakhe senzala ukubheka emva kaShembe bamaNazaretha ngemva kaShembe kwaziyena ukuthi kuhlelini senzwa yini sithi sihleli uNkulunkulu oyingcwele ngakhuluma mhlambe izinto abangayithanda abantu senzwa yini sithi sihleli sithi Shembe uyinkosi yamakhosi kodwa yini esemva kwakho sifuna ukubonana ngale ngemva kaShembe ngoba ngemva kaShembe khona ubungcwele nje kodwa kodwa uNkulunkulu bakhe lohlele esihlalweni ayikho into uma into ocabanga ukuthi yoba khona ingaqhamuki kulesa sihlalo khohlwa ngeke ikhonzwa bamaNazaretha noma ngayakha ikhazimule ibe udolo umhle yazi abantwana baIsrael bake bakhanda ithole legolide base beguqa kulona bathi nangu uNkulunkulu wakho waIsrael okukhiphile eGibhithe besukela nje isithole singava igolide abazakhele lona lo uNkulunkulu ke abazwa akhiwa yazi ngeke sikwakhe nje ngeke kwakhiwa umuntu okwenzekayo lebandla kothando uwe wedwa akukho okunye kobekuthanda omunye umuntu uma uthanda umuntu abakulandela bakufa bamaNazaretha hayi ngiqinisile njalo uma wenze uthanda umuntu abakulandela bakufa ngiphinde futhi uma ufaka kanye awufika bini asazi ke ngale ukuthi khona ithi inkosi uNyazi sahleli kule yamzimba yayo phambili
ithi kwakuwo assisted ithi ngiyangibona abantu mawuhamba umuntu emhlabeni hlaya ingcwatshwa kube nodumo olukhulu baye baningi abantu kube nento eziningi ezinhle uthi baze babhale lapha ebhokisini lakhe bathi bafusisiwe bafileyo befele enkosini emhlabeni labo yobalandela othi ngithi asenza amagama aqojeme kodwa khona la eBhayibhelini yathi ngicabanga lekhaya ezulwini sekhaya konyoko yayisho ethempelini yathi isho sigqoke kanje yathi insangweni ibhema izophela sakhe sayibhema insango thina yathi ngicabanga ukuthi ezulwini lesekhaya konyoko yathi ezulwini umuntu uyahamba iphela ikhulu eminyaka engafikanga ngangizizwela ingako ngemsaba lo Shembe ithi ke gcineni umuntu okhunjulwayo ngale kuhamba uthando uShembe kuphela aselifuni ngani uthando lweShembe aselibheki ngani ngoba ilona losikhumbula singcwele ngani bamaNazaretha senzeni engenza ukuthi uShembe athi nahle nina engikhonze kahle ngiguqe kahle phambi kwami nze njalo ngamasabatha sinile mangithakusile kuphelele lo bese siphuma sikanale mazwi abhalwe incwadi ekade sifuna kaTimothy aningizwa nje bamaNazaretha aningizwa kabi nje ingixolele mangikhuluma ngithunyiwe bamaNazaretha ngicelile futhi ukuthi engizokukhuluma kuba kuvela esihlalweni ngamcela ukuthi inkosi wangishiye ngedwa uthi ngicabanga ukuthi ekhani la kusekhaya konyoko wathi lensanga nibhemayo usho sifake ingubo ezimhlophe akubhema umuntu khona into obhemsanga la obhema kuyintshontsha kodwa akekho into obhemsanga esesibona uthi lensanga nibhema izophela la kuyakhona uthi yaphela ikhulu leminyaka umuntu engakafiki la liyakhona esabhaduza endleleni yawuhamba ngingedwa Glory